Halo bro, mentah please subhaya pi session kena channel ke jonga. Tapi mentah kena kepor ada bedak kecing supmen ke bakrau. Engkau aban ong pi ba, kena kepor engkau aban ikai ya pi. Kawe kecing ruai. Na khasi na kod lenti benang. Jong ka balang ka thole. Kata kade kecing ruai jong kecing sedang ya kamas bakuj. Ka number lai spa lai punril. Tengah kau aban ikai ya pi kumno ba pintem kene kecing ruai. Ha uki basuk baru basampel ha kata kadai tang uki ji ekumno pa pintem ya kana kajing ruai at kumno wan pi ba phinri de me kana kajing ruai ta ka basuk ba ban ikai ya pi step by step lara kajing kana kajing ruai ngila bantem na uki ji ndrai larang tem na uki ji karau jum uki ji kadai G C E minor D wan biang ha G. Sometimes ngila bana penon kam da uneu E minor ro ndrai kana kanying roi ladang him penon kam do E minor ro kalong hi mlene G C E minor D G. Kalambar kana kanying roi na kon ti benang kadai lai spa lai punriu kadai kajing ruai jong kajing sedang ya kamas bakut te pen mentang an sedang kumno bentem kumno ben redim ka redim tengi de bentem up down 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 up down. Te mentang bepe sedang kana kajing ruai rekat ba kajing ruai berkat di mo jonga Syaduan baik kewe kataku Syaduan baik kewe kataku Jika bagus batul endahut baik ayu Syaduan baik hajing sia kana kajing ruai ka balasim na ka lenti benang ka nambar lai spa lai punril kajing ruai jongka jiknya ya kamas bakut aisha kadon haduk nyu dikot ndrai ngaruai tang kumbasau dikot ye ndrai ngaong epi barok ki barok ki kine ki dikot kilong hi kumju hi nitem hi da uju ki ta ka mod ki ji hi ta ada kana ka ji ka junga
ka jing men to ya pi se bahasa subscribe lang like share bat comment mse ipat hakawe kasni hakawe ka video mo bye bye take care have a nice day